Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza. Tugiye kurebera hamwe iby'urubanza rwafata ku mavuta uko byifashe. Turabagezaho ibyo ashinjwa, aho uyu munsi yagarujwe ku rukiko rukuru rwa Kicukiro kabisa. Murabizi ko rwari rwasubitswe avuga ko hari ingingo cyangwa se abamuburanira batarasoma neza dosiye ye. Ndabagezaho ibyo ashinjwa ndetse mbagezeho n'uko yireguye imbere y'urukiko ndetse n'imyanzuro bamufatiye. Urubanza rwatangiye Sengabo Jean Bosco ufata ku mavuta yongeye kugaragara imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo 2024. Mu birego ari kuregwaho harimo ibyo yatangaje ku bukwe bwa The Ben, avuga ko bizaba akavuyo ndetse akaba yaravuze ko The Ben atazi kuririmba. Tariki ya 9 mu kwezi kwa 10 2024 yapostinze kuri X ko The Ben natamusaba imbabazi ko ngo amuhe no ku mafaranga ngo bizarangira amuzimije. Ikindi kirego ubushinjacyaha buvuga ko amagambo y'ivangura afata ku mavuta yakoresheje ku muhanzi witwa Bahati, aho yavuze ko yashatse umugore w'umudiaspora mubi kandi ukennye. Ikindi kirego ufata ku mavuta ashinjwa kandi kuba yarasebeje Meddy, akavuga ngo Meddy yanze kwatura ko yariye umwana w'umukobwa, aho ngo yamufashe uwo mukobwa akamujyana muri ghetto akajya yirirwa amurya amaturo. Ikindi kandi akurikiranyweho mu rukiko, ubushinjacyaha butangaje ko ufata ku mavuta yigeze kuvugira kuri chaîne ya YouTube yitwa 3D TV ko niyongera guhamagarwa ku byo kuvuga ku bahanzi atazitaba. Ibyo bikaba byerekana ko yasuzuguye inama yahawe na RIB. Noneho uko yireguye fata ku mavuta yavuze ko impamvu yumvikanye yigamba ko atazongera kwitaba RIB ari uko hari bamwe mu bakora ibyaha ariko batajya bakurikiranywa na RIB. Yatanze urugero rwa Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago, avuga ko yarezwe na Rosine Dabiju amushinja kumutera ubwoba no gushyira hanze ubwambure bwe ariko ntiyakurikiranwa. Yatanze urundi rugero kuri Yago Pondate avuga ko yamaze icyumweru cyose yita abantu ngo ni abahutu ariko ntiyakurikiranwa kuri iyo mvugo. Mu rubanza kandi fata ku mavuta yavuze ko ubwo yatabwaga muri yombi yakorewe iyicarubozo, arazwa kuri sima bamenyeho amazi mu cyumba atazi kandi arwara diyabete. Yavuze ko kandi ubwa mbere agezwa muri gereza, agezwa imbere y'urubanza yangiwe kwambara neza costume, ahubwo bamubwira kwambara ikabutura n'umupira ucitse n'inkweto zifunguye kandi bisa nabi. Aho niho fata ku mavuta yahereye asubika urubanza rwe kuko Miss Inkweto Divine bazanye we yanabanje no kwitera make-up. Fata ku mavuta kandi yavuze ko yagerageje kwiyunga na Muyoboke Alex bizamijwana David Bayingana. Umwanzuro w'urubanza, ubushinjacyaha bukaba bwanzuye ko fata ku mavuta afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ciao, Imana ibarinde. Ngibyo ibyafata ku mavuta. Turi kumwe muri video zita. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Kora subscribe.